Var. Bugün Minecraft oynuyoruz arkadaşımla. Neden? Selamünaleyküm. Bugün Minecraft oynuyoruz. Gir de. Girdim. Ha sen giripsən. Aa. Nədir köy? Ha. Hangi köy? Gözde ha. An geldi. İkimizin de videosudur. Ha, sen de video çeksen mi? Benim baxışım öz kanalımda yayınlanacaq. Onun öz baxışı öz kanalımda Ben yayınlanacaq. gideceğim pirinci. Ay, bir dakika bırak. Bak öldürmeyi yani öldüre bilərik də yani. Normal Ama sözler. envanterimiz gitmiş. Ha gitmiş. Hileciler demeyiz. Çünkü biz heç hilecileri sadece elə belə elədik ki. Maraqlı oynayırıq. Hə, tamam. Yəni ölsək falan, yəni çıxmaq, küsmək yoxdur. Yaxşı. Bax videoda buradadır, şahitsiz. Gözlə, burada şey var, portal. Çok da videomda elmaslar benimdi. Daha iyi. Elmas daha bundan değerlidir. İnşallah burada. Öldürmək var o. Ey. Ne oldu? Oo, yavaş düşüş. Allah süper. Tapdın. Biri mənim, biri sən. Haydi indi onun şansına. Bütün elmaslar sacaq, düzdür? Yo, bir tane çıktı. Deyirəm, elmas. Ne de? Tamam sen ama mənə də hədiyyə verəcəm. Tamam, verirəm. Elmas sənə verirəm. Tamam. Sen ne verim ki? Nə zırhları mənə ver. Zırh. Bütün. Bir tane bu var. Vallahi bir tane bu. Hə, bir dənə ver. Şu. Çapa verim, çapa. Mızrak da verim sana. Şimdi git. Bunu da verim. Bəsdir bu kadar. Hə, tamam. Elmas ver. Ha, verirsin. Burada dostluq olacaq ama. Ne? Dostluq. Ha, tamam. Dost deyəndə yine de öldürseydin ama bir şey olmayacak. Şey olmasın değil mi? Ev düzəldik. Qız. Sen düzeltirsen belki ben madene gireyim. What's that? Gel sen şeyle. Qaran. Oyda zombiler var. Gaz. Hadi yallah. Videodayıq, çox da şey eləmə. Bu dəqiqə indi YouTube bizi şey edəcək. Gözlə. Banlıyor. Aha burada kömür alım çünkü meşale lazımdı. Oyda bu əla qırır. Buna nədən? Dəmir tapdım. Değişik tez qırır ha bu. Ay! Düşdüm. Mənim qazmam. Nə götürməyəcəm? Tamam. Ama Uğur, bu video uzun olacaq. Niyə? Dost, Neçə dəqiqə? bir 30 dəqiqə olsun. Oyda, evet. Abart. Ama Biraz geç sürəcək onda. ama biz video ay demədim. Takipçilərimiz üçün eləyirik. Tabi. Takipçimiz yoktu ki. Var izleyenler ama takipçimiz çok az yani onu görüp. Evet. Bir de beğenip abone atmayı unutmayın çünkü bu kadar Əziyyət. Bəli əziyyət oynayın. Təzə mod gəlir. Bismillah, aha iskelet Allah. Yox. O neydi? Dəmir golem 3 dənə şey eləyir. Nə üç sənə? 3 dənə blokdan vurdu mənə. Oha. Yəqin o üstə çıxıb. Ola bilər. Ola bilər. Amma açlığım getdi. Əşyalarımız da getmir. Dəmir yaxşıdır yoxsa altın? Bilmirəm. Bence dəmir. Altın bilmirəm ki. Altın. Ay vurdu. Ölürəm. Deyən var səndə? Nə? Yox. Ölürəm. Kömək elə. Dəmir golem. Hadi yallah. Axana bax. Ay çıx. Hadi gəlir. Mən də sənə kömək eləyəcəm. Amma azlığım harda uzadım indi bax. Sən qaç, mən arxadan vururam. İnşallah səni görür. Sən mızrağın var ya, vura bilərsən. Canı gedir ha. Tamam. Getsən qaç, axan. Qabağa getmə. Nə olur o? Hə, get. Mən bura girsəm, bura girəməz. Tamam. Mən buradan vururum mal.
Hadi koyayım. Ay qorxdum elə ki mən vuracağam. Hadi. Hadi o zaman. Öldü. Yemek var. Ay da benim olsun demiş. Hey, mən öldürdüm. Bana ne? Uf, söndürürüm o. Neçə dənə dəmir var deyin? 5. Ben ne seçtim? Hı? Ha? Ben ne seçiyorsam? Oo, çox az. Ne çok az? 3 dənə var səndə. 3 yok. 2 oradadır. Ancaq mən 4 çox. tane de şeydi. Yani cəmi 6 tane var. Maratonda. Ben de var. Mən Ha? mən collectible eləyirəm. Tamam. Sonra. Yemək eləyəcəm. Yani ben de yiyeceğim ama buradan yok. Sənə yoxdur. Bende de var yemek. Ha, tamam. Varmış. 9 dənə. Var mı? Ne kadar var? 1. Hı. Yani 4 tane. Yok 6 tane. Ha. Yüzüyorsun. Geleceğim seni öldüreceğim. Yüzü. Zaten heç nə yoxdur. Məni vuracaq. Şeyim yoktu. Səndə nə mısra var? Bilmiyorum. Heç nə. Sen bana bakma. Neyse boş ver. Bana bakma. Ayda keş qalmaz məndə qalsın. Elime çekil. Bakma bana evet. Ayda almazsa mısrak eləyə bilirik. Yormamız lazım. Şuraya yazalım. Şuraya yazalım. Yes. Ne? Tez mısrak da biraz vurur da. Möhkəm vurur mızraq səncə? Elmasdır da. Hə. Neyse. Demək olur. Mən nə edeyim 5 dənə Nə şeylə? Baxım şeyimə. Uydu qapı havası durur Allah. Çok şey bir Dəqiqə şeyimə. Kofta ilə şalvar eləməliyəm. Kofta? Ne? Dəqiqə. Oldu. Sen şundan yemedin mi? Neynədin ki? Evet. Bakma sen bak. Olmuyor. Mən də dəmirli qılınc eləyərəm. Kürəyim. Özümü düzəldirəm. Hər özünü düzəldir deyirəm də mən sənə yaxşı. Nə? Hər özünü düzəldir vallahi. Heç mənə elə baxma. Yaxşı. Nə deyir? Nə? Niyə? Bilmirəm. Bak. Aha tamam tapdım neyse. Buradan geleceğim. Nə? Ne? Bu nə? Bu da. Bunu görürəm. Boy. Çubuqla yeyirsən hə ondandır. Hə. Bismillah. Qorxdum. Neyse çubuqla yeyən nə olur ki? Neyse. Axşam olur. Yəni. Ayda. Ha. Mən burada qalacağam. Oydu orada. Ben anladım çekeyim. Ama tez odunları kırmalıyım. Orada kalırsın sen. Dəmircinin evinin tam arxasında. Şu benim oradım. Benim de. Şu. Benim oradım. Zombiler var. Buradan Orada benimki. Hadi yaxşı. Büyücü var, büyücü. Ay, sən də qalsın. Zehirlendim. Ölürüm. Öldüm şu. Mənim. Oyda bir kalbim var. Ha. Bismillah. Vur. Ben çöllerde kalmışam. Göllerde kaldım. Göllerde kaldım. Hüseyin bir ses. Burada yaşayım biraz. Hüseyin ben de orada benim de değil. Ayda hiç olmasa bir gündeki zombiler beni öldürecek. Git. Hay Allah. Olmaz. Git. Sanki senin evine kaldım. Bakalım sen neyi gelirsin.
Çok derin suallar Ayda, part 2. demir golem halı. Ne bileyim. Öldürmedi indi sen Aa, öldürdün hı daha hı. doğrusu. Sen yüzünden. Ayda. Tövbe tövbe. Aa, ne yaxşı demir kılınç eləmiş. Yeee. Bismillah. Öl. Hı. Öləcəm. Şurada altını var sen altını. Burada yaşadım. Şeyin. Allah öləcəm mən yarım. Öl. Al. Bəsdir də. Şimdi benim yanıma gelmedi ne olacak? Aa, Git orada kalsın ne oluyor? yer var. Sabırsın mı? Ha, yer var. Ne bileyim toplanı. Ay tamam. Bura mənim Tüm yerim. canavarlar dolurdu. Ben her şeyini aldım hemen buranı. Yenə Ben ödə. senin yerine. 100% öləcəm. 3 dənə zombi var. Gelme git buradan. Yaşa. Patlar. Aha creeper var. Buna axıl. Creeper yok. Creeper. Creeper. Aha. Anladım. Tamam. Heh. Kapı eleyim. Oy. Aha mən də bir dənə ev tapdım. Yes. Hı. Səndən daha böyükdür. Ha kapı taptım. Bir tek başımı karıştırmayayım. Niye sevdim? Heh yemek. Varmışım. Qonşu olaq. Qonşu derken sen oradasın. Mən burada yaşayacağam. Sən də orada. Hiç bilmiyordum ayalı. Neyse. Keşke qonşu olsaydık. Tamam. Hay Allah tıpırı. Ben de kırım acayip. Kazma inşallah yeter. Qonşu kazma var mı? Vəzzət. Mən şeyəm də. Acayip çox söylüyoruz. Hep sen niye söylüyorsun? Min sinir. Linteli. Vert olura. Vert olura. Dislike elin de ne olur ya? Dislike elin bu Hüseyin'i. Vertini. Vert lavaya atanda belə danışır. Hüseyin'i Linteli'ye diyenler yorumlara sus. gelsin. Sus. Yorumlara gelsin. YouTube'dan eğlensin diyenler. Mən də TikTok'dan kesirim. Ondan benimle beraber çekemiyorsun. Neyse. Eğer belə olsa mən TikTok'dan çəkəcəm və Adımız Ucur Pro. Neyse. zaten mənim TikTok videomlarım var da. Var imiş. Vay. Arkadaşım tanıdım. Amma kinoya aiddir. Selamünaleyküm. Şimdi ben giderim ölmeye. Niye verem ben öyle başlayayım? Pro'yu mu görsem hiç be. Ay. Bak gözüm sende de ha. Hayda. Haydi. Gelme. Haydi dondu. Haydi dondu. Aa, lan Ne? Kim? Ha? bir tane örümcek var. Karanlık da değil. Ne olur? Canım çok hasta. Yes. Ne kadar süreyim? Benim kalkanım var. Sonra. Aa Enderman şey çıkacak. Aa ne oldu? Aa ne oldu? Haydi. Ben niye çıktım? Sen çıktın. Hı. Sen çıktın mı? Diye hemen çıktım da sen niye çıktın? Ben çıkmadım. Lanetli geldi. Ona gire ben. Hadi buraya. Nasıl girek? Ne bileyim. Hamsiye. Ne bileyim. Ne? Yavaş Yengem yürü. budur. Ne? 15 dakika. Depolama alanınızı dolmak üzere. Yerin dolu. Aa. Baxa? Aa. O qədər yox. Mən bir dəfə Dolu buraya. Bağırıyorsan.